balengesaniza na bino ebinyakukozerwe mu kisanja kinu bagamba nangwa Reverend Kintule Muhanga n'omwebembezi otukusemera kuongera tukagara mwebembezi. So ningonza okusinga kwange kwa Karuru nkuteka abantu nubakozere ekikoto, abantu nubangondeze, abantu nubalinzira Akaruru kano manya Akaruru kaitu kakaba mu busuma bwali bwingi muno oiroho nisima mukama ngo busuma no bwabairo abantu bakampa Akaruru excessively. So no bayibire kale makwao mpaka nasigazaho bururu bino bubi obwansingisize mutahe wange. Yes. Haliwo nkomuntu wasingire kwebembera footpoto nkameya ntegekaki ezoinire this time abantu ote muno omtekaniza noma footpoto mbajeta urubuga rw'ebyoburambuzi kino nikitfora bembaganiza habibuge bindi byona nikitfora bembaganiza alhoima kwa hoima mbarweto urubuga rwa mafuta Oil City. Nikitfora bembaganiza alimbarara kwa Mbarara is commercial city. Nikitfora bembaganiza al Kampala Kampala is the capital city but with lots of congestion. Ate uturkuija footpoto tuli rubuga rw'ebyoburambuzi meaning tuli batangirizi abantu abakuruga mbikare bitarukusana, abantu abakuruga mahanga gatarukusana against yona nebeja mfootpoto kurora ebintu ebitarukusana. Hali ebyo bintu tuine ensozi, tuine ebijongo, tuine ebibira, tuine obwiro burungi muno burukufuka bunu tosobora kubisanga mu kichweka kindi kyone kihango iro footpoto. Tuine omukama actually one of the youngest monarch in the entire world. Nuwo mutokerayo munsi yona. So omukama witu nawe kyoburambuzi tuine ebyobuhangwa bwaitu, culture yaitu eri intact in a way ngo bukwijja toro nohura noyendo sigale inekire kindi orale inekire kindi orale inekire kindi. Hato hirehebi twatunga na Reverend City Mayor nachi tukusobora kitwara nkeki okusanda aramu abuka mwihanga liona ninyowe mwahule wenka kandi anyakuli Mayor oiro Kampala capital city tungiro omurokole Lord Mayor Kampala murokole na hoima nayo tungiro murokole bitati nyoni nyowe ndi mwahule. So nikumanyisa ngunanye kakubankore ebintu mu mulingo gwo bwa Ruhanga abantu nibeja kuongera kwegondeza mu rubuga rwaitu hati eksobora kugondeza abantu rundu kusemeza abantu mu rubuga rwaitu bintu nkabisatu rundi ben. Ekintu ekyo kubanza is hospitality, ebyokutangira, ebyoburaro, ebyokulya. Footpoto akasumikano tuliyo tinsogamba twikire namba turukwenda. We are still a developing city baita hakiri twinemu ebyoburaro nambero kwija kubyama ukagamba ninsemera nyongere ngaruke nekire kindi. Twina amahoteli aganya kula world standard sazun. Ekyo kintu kikuru muno ninyenda kuongera kutekaho omuganja nogo hagati ya council n'aba local investors abana bitu abamunuka kurana natekaho environment abantu omuntu atekerezaga ninsobora genda nka kwega nko kuba kuyonza urubuga omuntu yatekerezaga footpoto but as of recent tutandikire ku declining, tutandikire kugarukira. So nyine obujunanizibwa n'aba division mayors bagenzi bange okitinisa muno Joram Bintamanya mukono gwecyoma mayor wa Central Division no okitinisa muno Joseph Mashuhuko mayor wa North Division. Ntugenda kwataniza na City Mayor Reverend Kintule Muhanga councils isatu zunu ezirukora footpoto tourism city kurora ha budget yaitu
habitekerezo byaitu habintu ebiturukora fast ekigambo kyebyo buyonjo. But at the same time ninyenda kuongera korana na other stakeholders nka abasubuzi nomanya urubuga rundu abasubuzi ito no buturaba nturija mukabebembezi abasubuzi nabakora ekintu kikoto muno mukora kurandezo urubuga ekirungi hati tuine ekitebe cy'abasubuzi mfotpoto ekinyakuli registered ningenda kwataniza nabo korora akigambo cy'obuyonjo twakitwara mu maiso ningenda kwataniza n'abanyadini bagenzi bangi being a religious leader nyine an automatic entrance to most of our churches and temples around Fort Portal City. Ningenda kubasaba ha pulpit bateke someone yebyo buyonjo batatebeza kwegaruka mu ebibi kwonka cyonka batebeze no kulinda urubuga rwa Fort Portal ruyonjo. Ntugenda kuhandika brochures ntwiteka ma hotel gate gona aganya kutwetoreye kata so Fort Portal tourism city tugabura abizire mu Fort Portal city urusige ruyonjo nkokurusangeri do not litter utanaga ntugenda kuteka ebiragiro ebyo kulinda urubuga rwetu ruyonjo kakuba omuntu okwata omuntu nanaga ekicupa nanaga ekivera nanaga ekikonko ofoke police omukwata omwiha faini omutwaro gumu egini yo faini tugenda kutekaho obwara yanga gisasura hati otwetita abenforce twije tuteka omuntu ogu nambera asemerire kuba hakwa obuyonjo kintu kikuru muno tutusobora kuba rubuga rw'ebyo burambuzi twine kasasero nsemera kurwanisa kigambo cy'obrofu ekintu kyakasat is protecting our environment protection or environmental protection naye geri ki habintu turgenda kwa Fort Portal twine kisaru kya mpanga ekirukuraba mu rubuga hagati. I think we are number 2 in the entire country. Number 1 is Jinja by the Nile River neraba mtaoni hagati na hito hati nambarara by Ruiz River naye mtaoni hati naito Fort Portal twine mpanga river na mugunu ebinyakula hagati mtaoni henyini bale kikaguzo kiri ebisaru bino tubikozeseze tuta kurora byatutahiza at the same time byayongera kuleta the beauty of our tourism city. So ninyenda korana na Wusmid basically kunkonyera kurora twagara eksaru ekyo right nambira kirukutandikira mpaka nambira kirugarukera. So nkiraba mu district ya Gandi nkantoroko kirika Mwenge kirika Barole kiri mu Fort Portal kiri Kyenjojo ninyenda tukorane tuteka a good working relationship kurora eksaru ekitwakirinda akuba my future plans is making River Mpanga also a tourism attraction nambera turatekera a green belt amutogwacho tukolo hakanyansi akarungi tutekemwe umbrellas tutekemwe entebe tutekemwe tara solar lights nekirungu umuntu warukujya mu rubuga nasobora kwikara kisaru akahura the sound of the river akagamba mananu ndi mu rubuga rw'ibyo burambuzi ninyenda korora amaizi gacyo gayongeraho level of recent the water levels is our River Mpanga ziri mu declining. So ntwenda hakera amaizi yago level zago zeyongero tutekemwe amato gaitu agenzarwa nka tayari TV West numwenda kuija kuburambura urubuga tubateke mu lyato tubavuge mukato mutwetorole nubomanya ngubana nukwe ol mu rubuga ribo burambuzi. Niyondora mu bintu byawo kwebembeza hale mu kumakinga sure ngo urubuga rwa Fort Portal kumanya ko ruberambuzi rwagaruka rwasemera kandi abantu barora ngo semire no bazahe kintu cyo kugaraho obuyonzo hamuna ebyo buhangwa nturora ngo abantu abahano tutumanyire ekizibu cyandwe ekizibu cyo kusangana bacyanaga mu obucupa mu maizi kandi nakasasuro nabo nibagisiga hayihine ngudo no mu centers nyingi za hanarugire mu ofisi nkabansigire mu ekiragiro ekirugamba bana abantu abarukora ebicupa the makers of plastic bottles
nambera manya ali Rwenzori water nambera ali manya nogoga gone agama is gone nkaba nsige mu kiragiro tubahandi kirege batunge gekiro ekyo garuka mu footpot bakakora ubuyonjo nabo abo ko burgenda kurora no sanga ebinge bikwiraguze kisaru cyaitu no rubuga rwitu bicupa bino hatu no warala abakubikoma baine barkwenda kandi baine batarkwenda so ntwetaga the makers of these plastic bottles and plastic kavera nebindi bagarukege mu rubuga rwitu as bachetabata kugara nko kugara mu communities ba savingiri bayijege nabo tukole nabo obuyonjo ekyo most likely kija kuleta hisomo ngubali abakubikoro barambagaruka kubisoroza bujunanizwa bwange nanya kubikozesa kubisoroza kandi nkaleka kubinagiriza ekya kabiri ntwenda kore a lot of sensitization of recent abantu orugamba rweta rwa meya okangende mu rubuga rwa meya kangende mu rubuga rwa reverend ninyenda attitude yeje hinduke ninyenda that thinking hinduke urubuga rutaba rwa meya cyonko urubuga rwa muhanga urubuga rwa Joseph urubuga rwa Mary buli muntu oningo urubuga runo you know when you own the rubuga tosobora kwate kisukie kinju kakinagamu no huro muntu wo munda na gambera wiraguza urubuga rwawo so ntwetaga garukaye kwegesa abantu ngubujunani zibwa bwange na site kanse takatahiremu kururu rubuga runa rulinda ruli ruyonjo ntwenda matoke zirukora mu footpot tourism zitunge dustbins ako in most cases noja kusanga umuntu na aliye cyenju na skidirisa na anaga hansi ole na kwate kivera na gara hansi glass na anaga ntugenda kuteka enforcement buli matoka yone cooperating am footpot tourism site kutunga a dustbin ngo borabo lire cyenju tunga nambero kenaga nuko matoke cyo bwaraka parking etunge kikaro nambere ratwara kasasiro yayo yakaginaga ekija kulinda ebyo buyonjo ntwenda kuteka competitions masomero guide kwegesa ebyo buyonjo like mu debate clubs ezir masomero guide tugenda korana na masomero guide siteteke rewards isomero rasingaga litunge kisembo kandi lyonge rije lyegesa abandi ekigambo kyebyo buyonjo obukuba nobazaho olmuntu mwebembezi kandi ntororaho enyuma haho mu 2023 okarugaye nabatahi bawe mwageraho prayer breakfast mwakozereho kandi yabamalira muhikiro mukwasirwe abokuba inyo nbwamukabana musabera those unfulfilled pledges za abantu abatoro twantwendo otusoboreho kike kyabayireho kikayimalira kitinya abantu agenzere kusaba ebye bintu kumalira muri babakwasire ekyo kubanza onyekerize mbanze ntabaru cyo kitinisa president okitinisa Yoweri Kaguta Museveni nyewe ndi independent uwe his NRM kamtabaru cye kandi musima bwo kusinga akaruru kandi nyongere mugambire Reverend Kintule Muhanga nagenda kukora naiwe kyonka kukora naiwe mu mulingo gwokusaba tubaire na bebembezi abayinga hano mutoro telefoto yonka ababaire batarukwenda kubaza ikigambo cyone cyo kubihiza president ogwabo gubere gwokusima webala keki webala umurungi webala baba webale but at this time round abebembezi abanyakomero abayinga hano musite tubaire mu activism tubaire nturwanira ebintu byato meaning ngo president obunda mugwao kandi manyini ngenda kumurora ningenda kumutabaru cya musime abokuba he's the people's choice abanyeganda nwe bakomere nka president wihanga no question about that but at the same time ninyenda nsabe president mugambire ngo akasumi kahekere naitwe nkatoro ntugonza kusana ebibuge bindi tugonza kusana Mbarara tugonza kusana Hoima City tugonza kusana Gulu City in terms of infrastructure development mungudo in terms of health mubyo bubomezi
tuine referral hospital hano ebakweta Fort Portal referral hospital buhinga tutuine capacity ya abakozi abarukora mu irwaro out of 100 nsobora kuba tuine 40% in terms of capacity mu human resource tusobora kuba tuine nka 10 meaning nkaga zona tizero heads of departments tebalumbona hati nyobu ndagwa president ninja kumusima ngambe webale kutoha referral hospital no kujiombeka nkokwe nyongere musabe bini bibi atutweze mu nkomo ibyo kikaguzo nikyonkagwize tutagenda mu nkomo ngo tuleba jemu tukagenda mu nkomo ntwijucha okutinisa president ngo ntwetagisa in industrial park natayiro mukono municipality mayor na bebembeze ba Toro region na Rwenzori region twagamba nka region yenu habu ibura lyemirimo ntwetagisa kutungana industrial park abana baitu batunga emirimo ebyokulya byaitu Toro hano tuli bantu abarukulima tuine ebyokulya tuine bilaya tuine muhogo tuine bitakuli tuine bitoke baitu ebyokulya byaitu bino mu bwire bw'omweru bidibu tushera no kubitunda nibibura mu bwire bw'enjara abahibura lyebyokulya hati industrial park ene twalintwenda balimbagyeta Kabarole agricultural industrial park meaning ekabiri industrial park erugenda kuongera value omuhendo habyokulya byaitu ngobu ndani ndime kitoke ntalinda mu mweru honka nhontundere kyonka ntunga akatale ke bitoke throughout the year obundani ndime bilaya ntalinda mu mweru honka nhontundere kyonka ntunga akatale ke bilaya byange throughout the year twali tugenda kuongera value addition habyokulya byaitu bine bitwali ntukorake ebitwali ntulemu twikiranganiza under agri-led ekaba nebemberwa okitinisa General Saleh twakora na memorandum of understanding nguntugenda kutungana industrial park ntugenda kutunga engudo zaitu ezitwali ntweta agri-led roads nambera akabali Kijura road nambera akabali Kazingo Rubona security roads nambera akabali Saka Muhote Kagote road nengude ezindi zona ezali nsobora kwiho muntu musite zikamutwara nambere byokulya bino birukulemeru twasaininga kurungi mwaka gumu wapi myaka 2 wapi myaka 3 wapi myaka 4 twaganangu ntsana twatunge kiturukwena twayorganizinga abake we only 6 twagamba katugendeho mukusaba ruhango aiju cyabebembezi baitu ngunaito nka Fort Portal we need better services ekyabero nuko kututwara katojo bakatusiba tukamara ebiro musanjo a police biro 2 in total biro mwenda baitu I'm grateful to God ngo hati abantu wa Fort Portal bakarora nsemerie kwa mbwebembezi nuko mfokira kali yabo nicyo ngambya tubundagwa president oiro abandi ababire mbamusima nyoni ngenda kumusima at the same time nyongere musabe kandi manyire nagenda kwikiriza habokuba bino turukora byona ne promotinga NRM government engude nungi promotinga NRM government industrial park ne promotinga NRM government actually nyonka reverend insobora kutwara a very small portion but the biggest portion negenda mu NRM amasanyarazi so ebi mazire kwikaranganiza nabagenzi bange ntugenda kukorana appointment with the president tangane tumusabe ibintu bino industrial park yaitu ntwetaga bimatoke bikore ngudo ntwetaga bimatoke bikora kasasiro ntwetaga 1 billion shillings ezarugabera districts na cities bazesere road rehabilitation ito atuongereho hakwa tuli rubuga rw'ebyo burambuzi bino bwarabitwa tuturukwijja kutunga bwire bwa activism busa ntugenda kukora beto bwaraba atabitwire ntugaruka mu activism habokuba ntubatatungire kiturukwenda that's the reality ego webale buno reverend kurgayo kasoboraho ensonga ezo kandi ezalesereho iwe nabagenzi bawe ni babatwara mu komo habukuba mukarugayo kwijukya bimu habintu ebyabayire baraganizibwe kandi batakabahira abantu abaturu haliwo nko muntu wabayireho mwebembezi aho kuba ukaba mwebembezi kuruga mu 2016
habwa football lesoni kirundi bintu kebeso gamba buli obunkabani mwebebezi obobwire nkegamu kandi binkuja maybe kukozesa mwenu tamwe ibakweire ye kuja kuba netandika kumkwezi kwa katano kurorangu ebye biwayegere buli mbwire bobwembezi wabikozesa na kuno rundi wahinduraho kurorangu obwebembezi kandi abantu abatoro rundi aba football basobora kubana bakubura amasomo gana yegere mayingi muno isomo lyo kubanza linayegere hard work pays kukora na amani notunge cyorukwenda nyijuka citizen nambera zatandikire akabalo habarukwenda kuzitunyagaho kwitwaraho the district chairpersons bali betaga no bayitangire kandi zibe mukono yabo nkwijuka kurungi munywani wange meya electro ambarara zite kachebezi kabalo meya wa Soroti na nyowe tukemera twagamba ekisobora kubaho hachebeza asokuba naijuka tukatera bate ya amani muno to the extent na president yatutekeraho okuralizibu kwa bwangu habo appreciate alitukozere alitutekereo eventually city zeija kandi zaja mu mikono yetu nkaba abalbalo current municipality mayors nikimesa kwa tutakozere na amani site zali tugenzereho so na hati okora na amani nukongenda kuteka munkora tingenda kwikara abokuba cyalo vingi muno ebikwetagisa gukora mu rubuga rwaitu omubeni sera karuru nsangire North Division tine maize in terms of water North Division erukubi muno nikimanyisa kintu tingenda kwikara nkalinda the division mayor na maybe na area MP na abandi ningenda nanye kukozesa okumanya kwange no muganja no gwange kurora twasakera North Division amaize ekinche tagisa kora na amani nsangire ngudo zibi muno kini kimanyisaki tingenda kwikara kwanka bankomere site meya nkatanka kube entebe no kwezigoleza nangu ningenda kora na amani kurore ngudo zaitu zahinduka kurgakisani kinwe kinsangireho no kwitwara harulengo urundi obunkabandi municipality meya emyaka esatu yone yokubanza footpoto ekaba yokubanza mbyenyegesi ha primary living examination but as of now manya tule bakaingati imanyire no kumanya ruhanga wange tukozere kubi muno baitu ekyo kubanza ekitu kyamaraga gaija busa nakoraga na amani muno nambera nkabantekere kisembo kisomere lyasingaga na saragente nkameya urubuga tulya nabasomesa tulya nabana tujaguza yaba competition mu masomero habwente ya meya ekyakabiri nkabantekero rewards ebisembo abana baitu abatungaga ina no genda haiguru nabaguraga ebisembo ebyabasobozaga genda nabyo mu secondary yagendaho orulengo no competition y'abantu kusoma kurungi na yatabaga mu nkorato z'abaziri nkaba amazire gambera ba head teachers bang kakubo koro rukorato otandalize ninkukaguza habwake hakona endaga kwegesa abazire noma abantu akorobwingi abana babaga bana ba M7 abana ba government bana ba M7 baitu nabagambera ganangwa okitinsa president M7 abana abe bakakurira baswerwa no kuswerwa bine kwikaliza abana ba M7 okalemwa kurubjunanizwa bwanko mzeyi okikaliza abana ba M7 so abazeire bali bapikingire intekerezejo so yaba a lot of competition byenyeges but as of now we really decline so bundu kuija ningenda kutandikira nambera nagarukire eri isomo erinderi na yegere ngwe birungi tibirukusanga mu office ikalire nkasite meya rundi municipality meya you need to walk out of that office ogehobwire maybe 2 days in a week but every being no semera kubolya heru kuno sakiro urubuga rwao no soroma actually kigambo cyo kusoroma no semera kubolya heru kuno soromera urubuga rwao so na hati obundu kuija office njagihage biro bibi but every bisatu ningenda kusoromera urubuga rwange hakuba nyini hali eri omwoyo
ihali eryoburungi nanye ninyenda kurora football in the next 5 years mbarara nija kusoma football in terms of health tukikozere tuta, in terms of education tukikozere tuta, in terms of road rehabilitation and development tukikozere tuta, beto atalitu kantu tulijinja tulimbarara ekini mpura niki intalibanizi ntusobora genda yo akwa tujagenda mutu wazizi ezokwega tusobora koranka tuwazi 2-3 nimara bino byokusisa sente za kanso tulimutuwa wapi obunda amara embungi 3 ezo ntugenda kuteka mu nkora biri turaba twegere nuko nabale bayijo weitu onkandi municipality mayor abantu bejaga hano kwega byo buyonjo, abantu bejaga hano kwega byo education ninjuka kirokumu municipality zone zihanga zikija kutukaguza ntukikora tuta kurora emyaka 3 ehondaranize yona ntubabo kubanza mu primary living examination. So that is the pace kwenda kuongera kutekaho atali kwikara turolerire kuonka aga masomo nugo na yegere hanyuma isomo rindi of course liri isomo eri obuyonjo mbene ndabalizeo abantu akrobwing mu municipality akolinkega ebyo buyonjo bali babirekere babigarura kansu babirugira kimu norole nalya nanaga nagamba cancer ije kolek eyonje cancer ije singor eri somo nalyo nkaliega ngobundu nobundu tutakwegesa abantu nibaleka kore basemerire ko itu tutandika kubibakora, which is very bad. No mzaire kakubegesa umwana kumugabera kuonka utamwegeseze ngo nayi nosobora kwekwatiro kegabera kizibu cyamani muno. So na hati ninyenda ngaruka mu bantu mbegese nguru no rubuga tururi rwa meya runo rubuga rwabo. May is just a custodian, May is just a manager, but the owners of the city ni abantu wa football. Weitu leka tukaguzeo hati nkayo omuntu walimbyo bintu byo kwebembera abantu kandi okagaruka olimbintu ebyedini ekintu cyo kuba mu dini okagaruka kajambyo kwebembera abantu no kibalance ngota iyo ko mwebembeza ekikaguze ekibengi bakinkagwize ati aho no banontwara typically mu njiri abokuba ekitabu kyemfumo za Solomon esura 29 Proverbs chapter 29 verse 2. The Bible is very clear. Bible ngamba abahikirire bamukama obaba bali mu byobwebembezi mu byobulemi ensi esemerero ensi kyanganuka ensi ekurakurana abahikirire bamukama the saints the righteous abarukwera rundi abahikirire bamukama obakwa bali mu bwebembezi ensi nekurakurana ensi negenda maiso ensi nesemera ngubayitwa ababi abasuma corrupt leaders ababi abatamizi ababi mention them all together okabali mbwebembezi ensi nera kandi netere mpamu meaning ekigambo kyobwebembezi kyobwaruhanga oina abantu bensi benda kitwihaho bakitwale ngwinywe bya kaisali ne byaruhanga mutabitahamu nache kibakindura kubi ekyo ekigambo cyaba kaisali bya kaisali ne bya ruhanga abegesa ba Yesu bakenda kunyaga umusoro beije biruke besereke omudini besereke munjiri wahito tulibayikirite tuseme kusasura umusoro ito tulibayikirite tusemere kore bya government Yesu yabagamba wapi kwija muri nyoti kumanisa munyage sente za government mubanze mugende musasule misoro ya kaisali omaramara gisasura muije mumperezi bine byo kunyage misoro nuko mukija kumpereza mutayija nicyo Yesu yabagambire mugende mukole bya kaisali then mugaruke mukole ebya ruhanga meaning ngo naito nkaba kristayo nsemera kukore bya government kutusaba kukora abana tubasomesa amaisa marungi tugatunga tukole ubujunanizi bw'misoro tugisasule then tuyimuke tutandike tubaze n'endimi cyo bwa ruhanga mukubanze suremu urukara rwa 26 gakara rwa 28 Biblia gango lakatukolo muntu mukisana kwetu ngo muntu yahanga bo mukisana kwa ruhanga ya muhanga alimusaija no mukazi harukara rwa 27 na 28 ngo yabaho obusobozi okulema ensi the word is dominion obulemi so ekigambo ky'obulemi tukyatandika na Reverend Muhanga
ekigambo ky'obulemi kikatandika right from the word go. Ruhango wakanahangezi yakwata Adamu na Hawa yabafuora bebembezi yabafuora balemi ngumulemege ebinyakuhangirwe byona ebikuruka mwanya nebikurubata hansi ebya hansi okuzimu nebyo mwiguru byona mbahayiro obusobozi mukoleke mube balemi. So hati beitu ensi yeja kitwibaho kino ekyobulemi yagambi inyo mwikale mu kanisa n'umuhomugisa inyo mwikale mu kanisa n'umutendereza bino ebyobulemi nyenchakara neja honorable MP araire na asihana araire na araguza araire na akora kiona nyenchakara nyonka pastor ngututangire honorable MP beitu omusinjo gwayombekerweho tugulgo bwaruhanga. So nicho kyampambirize kwija byobwebembezi mfoke a fountain of righteousness, a fountain mfoke mugera gwoburukwera bwa ruhanga, mfoke muflege gwoburukwera bwa ruhanga obunda ikaraga kitebe kyo bwa meya orubuga rusemerero in terms of development abantu bombeke, in terms of engudo abantu bakole engudo, in terms of ebyenyegesa tubebe okubanza akwa Biblia gambire mu kyeberagire sura 28 oru 13 murabaga mitwe tumwabage mikira habwa kumfora mukira kandi kuno ruhanga mpiro kufoka mutu edini ekigambo kyaba kigambo atile obtugaruka mbintu ebyo bwebembezi nkeyo omuntu yabaire ombwiro bwa 40 kabiri municipality kandi na hati eri mu rubugo eri mu high level ya city obo comparing buli obwiro bwa 2016 to 2021 no comparing na hati ono sambo yira when comes viri mu offices twin offices ezizire mu city ezitwaltutaine mu municipality kange nenkache ekya security twin office of the RCC mu office RCC aine ba deputy and assistants manya mwenda mai 12 bona abatwaltutaine harulengo rwa municipality. Of course no ugenda ha police buli division in a DPC meaning ngo hakire allo creation of jobs alihemiri menya kozerek enya kwizire etwaltutainayo otukabatuli municipality. In terms of resources mu kasente abakozi abayingi nikimanyisa na kasente kakozerek keyongiro oiraho in terms of development munkorakorana twine kikote kitwakongiro hati noho abantu bafotpoto bamperiro omugisi gukwijja kwebembera mu ngudo mu masomero nsomere manifesto ya NRM manifesto niyo nkujja kuijucha president obunda amugwa manifesto ya NRM bagambire but every parish shall have a seed school. Ngul parish yona negenda kutunga isomero eriasinia hati nijagambiro wisem president ito fotpoto twine 25 wards ezo 25 wards nugoma somera abiri nako nikisoma manifesto yenyini ninja kumwijucha ngambe president in terms of ebyenyegesa ito fotpoto tukyasigalire enyima kandi manifesto yawe netugambira buli ward yona nogenda kutekayo secondary school. Manifesto ya NRM nsomere mu ekintu ekindi ekinsemizi ngu every region shall have an industrial park. What a blessing. Every region shall have an industrial park. Binu timbira handi imbire manifesto ya NRM ekumanyisa nkuja kurawa biteka manifesto nova na akasente samwe yokozerek okateka nizi hati ningenda kusaba regional industrial park yaitu ngambo kutinisa president in terms of development ntwetaga an industrial park ninja kuotinge kitabu eche kyenyini ebyo bwara abikora nko kungambiri tutukwijja kutunga bwire bugenda ama radio kujumira ntujja kuba tuli busy ntuombeka seed schools tuli busy ntuombeka zazu tuli busy ntuombeka industrial parks tuli busy ntukore engudo na amasomero hatuwezo bwire bukuboza urabwihanka bayito beraba bitayizire tujaga kamzindaro tutandike kutiye tutandike kubaza tubagambire nangwa no butwizire emikono tine kye kwasire
urubuga byoya byanswa ebitutaha ntubazaaho. Weitu meya elected twenda tubazeho hansonga z'enguudo nturoraho oruguudo rwa Kagotoro. Abantu barugireyo barubalize n'ababembezi abamu barubazaho baitu na hati oruguudo enzora sizo mostly obwekugwa oruguudo runtalwaniza abantu nkayo mwebembezi kandi wakuja kuba naibembera Footport City wenentegeka kikurora ngo aberuguru rundi abalintaje basobora kuba bakora ku enguudo zino zikutalwaniza abantu ezo eziri mu mwanya gwa kubembera nkoko ngambere wito mtekaniza wa program wenu mbalezeho okukorana hamu hantoro tugamba getere ine nugogati gufa tiso gamba ngo ningenda kwara nyenga nimbaliza kimwe bisube binyakuiremeremu hati norora orugudo runambera ruli twinayo Mountains of the Moon University twinayo Katojo prisons enkomo yange yansibire nambera abantu ekere ndo obi wa Katojo twinayo Mohote Army Barracks nororaliyo government institutions z'amani ningenda kukwataniza na institutions zezo hakire tugende Ministry of Works to lobbying itwena hamu Vice Chancellor imuke head wa Katojo imuke OC in charge of Katojo prisons commander wa Mohote Barracks imuke city mayor tuimuke tugende hamu tugambe twizire okusaba orugudo rwaitu orwa Kagote Mohote Saka nimanyi tweno turimikira hamu ntuija kurutunga Okitinisa Margaret Muhanga MP elect wa North Division Alhebarez na Rosera hamkutwa ahandikire PS na Minister wa Works na abejuki orugudo so ninjenda korana nawo kumwijuki agamba Okitinisa Maga ntusobora kurubata hamu kuroro orugudo rwitu rwakorake rwakoro yes obalizehe kintu cha industrial park nkokwera manifesto ya NRM turora hati habwatoro subregion chenjojo haliyo industrial hub ebateireyo egiyon mororangu tekozere chaman kurora abana bakunu bagoboramu rundi nenyo hanu ka Footport na Kabarole nenyo numwenda baterehe kanejo gihuli bagese an industrial hub is just a hub can't kataito kati ite kiturkwenda kataito kati ito twende Kikoto twetagana industrial park etubalizeo tutwale ebitoke byeitu ebitoke binu maybe to be branding to be branding to be packing kurungi amabere gabi ago kurungi biri fresh tubitembye enyonyi ebitwale mu America ebitwale UK ebitwale Netherlands abantu bali kitoke kyato ekitoso kikora mu industrial hub yorukubaza busa ekikolera mu industrial park tukwate bilaya byeitu ebilaya bino hero chips na crisps turukulya hati ntwetaga Toro made products we brand them tubitwale mahanga ekigendo cha industrial park eno tutunga akatale akensi yona ebyokulya byeitu bitunga akatale harulengo rwensi yona tuturukwetaga hano akatale ka hano munuka honka ntwetaga naitu enyonyi zijege direct zija industrial park yeitu zipakire zigende nukwe tutungo muhendo mu byokulya byeitu but at the same time tukonyere omulimi waitu aruge mu peasant status agenda mu middle income status ya president atahana akorake na abazao so okwegomba kwange kuli ngu hakiri omuntu wa Footport ekiro kikie munsahu yao obine mu dollars nkaibi dollars ibiri tinizo sinkasanju rundi kasanju ne bitano depending on the rate of the dollar. That's my desire nuko kwegomba kwange eche kiroto tusobora kikao rundubuli omuntu wa Footport City aine ntasha habokuba Footport ni sobora kujeta it's a rural urban city ni manshaki tutukahikire kuli nambera turukwenda tuchaine mu level yekyaro kandi twine na level ye town so ntwetaga kurora twaruga mu level yekyaro twafitinga kwenka mu town. That's the reality. So level yekyaro ntukyalima ntukyakozesa enfuka kulima ntukyakozesa panga kutema ekisaka kyo kulima ntukyakozesa bazeta rex kusoroze binyansi kubyokya
bitato turatunga industrial park enu nturuga hakulimirenda nko ku president atahanagamba kulimira ekida ntugaruka hakulimira akatale hati ngwenda handye baitu no munsaho nkoleki ntashiyemo. Ubu kubaza kintu kya kurora ngo abantu rundi nka site mwagira ngo kumayongera hentunguka nturora hali mu issue yeri mu kudeveloping abana abala street no batunda kahu bihimba nyanya bali mu kweyongera no mu bwiro bw'abantu basemeye kubaha isomero nangwa sazi no bwo bacyane mu kumuru kizibuki tugamba abazaire no batakoze mulimo gwabo nabebe mbezi rundi ekuleta abana bagaka kweyongera ya echo okwasera mutima gwange nyini abo kuba neito tuli nambera tuli abo kuba laba twasera hamukono kakoba tugirira itima hanambera tuli twakubeire tutalo meaning abana banu baine nambera barukuruga abana banu bote baine capital yogura enyanya bakagura kaho bakagura ebichole ali abakuba kozesa kandi kintu kibe kindeti rutaro obumbe ni sera karuru no keramunalo ekikaro kimwe kibakweta mugoma ningera nenywa kabanya makuru mugende mukole research mukikare ekyo abana bakro bwing hano nibaruga mukikare ekyo abantu bakahura nimbaza ensonga ya abanene bankagwize bikaguza weza reverandi oboraba meya abana banu nogenda kubabinga mutawuni kimberire kikaguze kikoto muno ekyo kubanza ningenda kubanza kwegesa abantu abo ninja kutunga obwiro bukumara nokozesa ebitongole bitali bya government ako ngambire nyenka tindu kusobora ebitongole bitali bya government nka KRC nebitongole bikwatwa habana tugenda kuseruliza abana abo nambera barukuruga twetegereze ensonga habwaki abana banu nebeija kutunda ebintu abakuhabana banu ebintu bino neba abantu abo tubanze tubegese deno barayanga kwega nteka mu mukono gw'ekyomo betu takateire mu mukono gw'ekyomo ntubanza genda kubegesa ekintu ekindi omutekaniza amananu gali nsangire mu Fort Portal twizirwa abana ba street kids twizirwa abana ba street kids kandi ekitubeire tutayina kyo for so long alo supermarket okata active ekiro kimu nkahunira muno nkorara abana nibiruka mbagenda mbe box yo mukusera mu ekintu ekyokulya obunagenzere kaguliriza nakaguza abana banu kiki kyenyine kibalo abana banga yito tuli ba street kids kandi twali takine kintu ekyo hano twali tutayine ensonga y'abana abebyengu abahangudo nikimanyisa ale ekizibu ekikusemera kurwanisa ninsaba nenyo aba fourth estate munkonyere hansongen akonsonga y'abana teri omuntu omu ensonga y'abana nsemera itwena we join hands nuko tukonyere nyencha y'abana baitu banu so ningenda kuseruliza ba street kids banu nibaruganka akoko nora population yiti ya Fort Portal it's not a highly populated city tutulvengi muno busa talohonsonga yona habwako nsemera kuba nabana ba street kids ale hekizu ekitutakagarukiremo waitu meya elect ntumalira mbegambo byawe byo kumalira abantu abali mukura tayari runde nabantu bawe aba Fort Portal obundu kumalira I need to give hope to the people of Fort Portal tourism city orubuga ndugenda kuba rwitwitwena ntugenda kurwegondezamu abira ababemba tina reverend bwareja nayongeze misoro reverend bwareja nagenda kutubinga mu rubuga reverend ntugenda kora hamu abarukundora tayari ntugenda kora hamu nyoti ngenda kora nyenka ntugenda kora hamu and together we are going to own this city together we are going to develop this city together we are going to defend Fort Portal tourism city itwena hamu tugenda kora hamu ekyakabiri ningenda kusaba nabagenzi banga abankanye simbere nabo of course ningonza kubasima bebale kwemera na nyowe bebale kukora mature politics bebale veitu kugwa karuru tenio malira yobomezi bwabo nanyo kali nkakagwa beitu neikara mu bantu neikara nimbaza na abantu neikara ninkore ebintu bya abantu eventually abantu barora ngo I can be in position kuongera nkebembero rubuga runo so nabo nimbasaba batenova bateyanga bateyita noge kutanka kurwanisa reverend muhanga leka tumlemese atagire kiyakora leka tukwatanize
habo burungu boruga right habo kubo urubuga run itwe nandutukera nyondu nkera Albert Ahebo ndumukera Kiunde Sylvia ndumukera naba MPs bona abanyagwire n'abanyakurabiro Footport City is bigger than everyone of us ekyo kumalirira kimunaki kino lino isomo nkaliyaga hoima nkaliyaga bunyoro kitara bunyoro babambaruga mukaru agutambo mukama ayeta abantu bano abagwire n'abarabiro abayijuki ngwinywena mwine kikubakiro bukuru ekikubakiro bukuru niyo hoima niyo bunyoro kitara hati nanye ninsaba agutamba rukira basajja oyo nyimba kabambi guru kidio wakana na bebembezi beitu abemyoyo all our religious leaders mutwete mutuikalize mubwire bwa karuru ntujumangana mubwire bwa karuru ntuhangirangana mubwire bwa karuru ntweyete tutali. So there should be a moment of healing. We really need to be healed kurugambe gambe bitwabalize na toche turabiremu abakukebembera niba omukama na abanyadini mututekere environment yenu nukwitwe na torole toro as a bigger entity kukera itwe nk'abantu. Kale webale muno Reverend kandi ono nuwe Reverend Wile Kintu Muhanga ayasingira akaruru akatirwe abururu obukusera ba meya abembuga zitalizimu nazimu kandi nuwe yagaruka yasinga akaruru kanu habu mwaka guno gw'2026 nagambera mbintu uwe byakuja kuba nayebembeza halimu ekintu cyo kurora ngo urubugo rwa Footport orwabere ruli oruyonzo ya rugara onko kumanywa nke muhambuga zikusinga yo buyonzo hakintu ekikwatagana no kulinda ebyo buhangwa nagambera huwe nko mwebembezi nikyo kintu ekyakandi ekyakwenda kuba nayebembeza ensonga endi eyinkwenda kwa highlighting yabalizeho niyo ensonga eyitukurora ngo abana rundi street kids batandikire kuba nibayiza nibakanya ha street system nazimu mu Footport City kandi we nakugambera naja kwataniza nabebembezi abazaire kurora ngo basomesebwa mugaso gwabo nuguha kandi kurora ngo kinwe kizibu cyake cya hwaho habo kuba huwe nkawe narora nko mwebembezi tusemerire kuba tuine ba street kids hano mu rubuga urwa Footport. Ndi Justin Nyakaisiki naba ndi live kuruga mu rubuga urwa Footport. Thank you very much kwikara inywe na mtaireho Tayari West TV.